Piers yn rhyddhau Craig Linfield. Mae James Davies yn y canol, dyma fo Davies! Ond fe adlamodd y bel yn lletwyth iddo fo a'r blaenwr profiadol yn methu cyfla eiraidd. Jones ar Uther, Locke tu allan iddo fo, dyma fo Josh Locke yn torri tu mewn, creu lle iddo fo hun ac yn gorfodi Cian Jones i wneud arbediad. Kieran Evans, pas da ymlaen at i frawd o Jordan Evans, Linfield, bel nôl allan a James Davies, trydydd cyfla ac yn y pen draw, Caden Cook sy'n canfod yr hwyd, hanner ffordd drwy'r hanner cynta, a mae Airbus wedi mynd ar y blaen. Worrell allan a Davies. Owen Davies yn dal i fynd ac yn sgorio o ongl anodd, a mae Dinbych wedi dod yn gyfartal, hanner awr ar y cloc. George Piers, Caden Cook o'i flaen o, sgorio'r gol Airbus. Cook a Uther, Linfield yn sgorio am y 5ed gêm o'r bron, ac o Dinbych yn gyfartal am ddim ond munud. Linfield efo'r gic, tuag at y postyn agosa, a mae wedi canfod yr hwyd. Un o amddiffynwyr Dinbych gafodd y cyffyrddiad ola, dwi'n meddwl. Mark, another Saturday, another 3 points in the books. Yeah, very pleased. I thought it was a really professional performance, to be honest. You know, they keep the ball really well and came to give us a game, and I thought that we managed it really well, particularly second half, and thoroughly deserved the win. Got 3 points today. It was a tough game. Denbigh, a decent side. They try and play football similar to us. Both play a similar style of play, and they give us a really good run for our money. And it was a competitive game, yeah. Yr hedau bach da, oeddech chi arno fo wedi dod i ben, ond oeddech chi'n gwybod cyn dod yma heddiw bod yn mynd i fod yn eithriadol anodd yn erbyn tîm sef golli gatra yn y gyngrau'r trwy tymor? Oedd, enwedig efo'r tîm sgyn nhw, maen nhw'n dîm profiadol. Mae'r mwyafrif o hogiau wedi chwarae yn y uwch gyngrau'r Cymru, so ni'n gwybod iawn bod nhw'n mynd i fod yn gry. Ond dyn ni'n ifanc, dyn ni'n aneiddfed ar rei adegau, ond dwi'n meddwl bod ni wedi chwarae yn dros y dda. Dyn ni'n dweud gêm iawn i nhw. A bell i benderfyniad mynd yn erbyn ni i 2 o'r gols, ond blaw hwnna, dwi'n hapus iawn o'r hogiau. The next game is away to Llandudno next Friday. We're hoping obviously to keep the good run going there. Yeah, of course. I mean, you know, every game we go into, people want to beat us, want to take us at the moment. We understand that, so it's making sure that we're mentally right, seeing how the lads are physically over the week, and then preparing right for Llandudno, who you know, picking up points as well. So we need to make sure that we're ready.